Ki khubor ka bate si TV. Pindon kam daga Mahindra Power Roll India's #1 generator. Pinlat ka khuslai lahamiet neshai. Spare parts but service ru pinyo klem jing khuslai. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Joint Action Committee jongki arpu atligis nongki bahap hapo kanongpo berkemahoti constituency hakakat atrik ujulio arajar arpusan ringkat kejing senralang jong MLA kemahati ba Charles Marngar baru MLA kanongpo constituency ba Meryl Bonds im kila IT rekador khas hausumbut mendirang ba kajela ubekmi ikatnat PWD road ba Preston Tensong ban pinsngau hakabiade ba kejing terwa ban shnai ka surok bathamai ka penyeso no suni dan syakashnong nongpo. Habakaran cikilar patai kubor ba Meryl Bond ulayat ho ba kajing terwa ban shnai kini ka surak bathamai ke bajrong kumbash 4 kilometer AA kalong ka bakongsan bah namar bakan penyeso yaga district headquarter Syamau Hati lingba ke umdok ha ba ka sintumau bat nalokata kan pensukru shikadai ekipat ba nang shnong na suni dan mautari banyai lingba ka shnong umdan. Do hagane kapor ni don nakaliang jongka Joint Action Committee jongki Arsenal. Haga jeng don terkat badi Pak Charles Marngar MLA jong Kemahati. Bad kini gerang Pak Senong ki jogi. Ki kentup na berat li kondusi na nongpo. Kondusi gerang kadui tadi ki Senong. Bad Kemahati kondusi gerang kadui tadi ki Senong. Haga pangilawan bani kendu ya i Presiden Song Menteri BDIP ya kan pindu di road. Na gabanta ban kapak di na penyo ya ke surok ka bakongsan bahaya kini kisnong ki penyesok ya kan nompo konsumsi batka mau di konsumsi kawa de napo umdok ha kaban mi sepo sentu mau kan long ka jing sup ka bakrau na ka banta ki nong chong snong khamtam ki than sanidan ki mau teri ter bakin yasok batka district headquarter sanongpo bakin nyai lembaga umden. Jangan marah kata, kini strok kalau kau berang kam hadu kata pak ni movement sebut mana galiang jong i menteri BDIP ila sengap ha bat ba ikermen scam kat kum gajing kular gajong i nang taban penrum hagi lembaga skim repair bagi layo penyatai sani alor kani bat ba gajing kimi lenti jong i ka armut ki MLA mangabon buat Charles bangin la ban pursue kani lembaga PMGSY4 ajong gani kesnem bat ngangit scam baka jing yo e kena surok kan dong jing mentoy na gabanta kini ki dong song snong ki jongi khamtam na tagi nong rep ki bapang ki basitom ke khai ke peteng ki babun rukom ayo ka hat kan pisuk sibun ki kata gede kamat ka punya kendo babun gede nompo division ki kat nompo division kalong lakon no kumba prapo persen ka umsning division ka hak kumasipo do ka 100%. Tinggi 8 bed bagi DPR kini ayat bed na nompo division nompo DPIU yang berumur. 10 kilometer te mentang nang penbed bagi concern DPIU apa jongka district na ka banta bikin de ya ka final alignment nang benio banta pusat. I kini kesurok kemelakran syahmat. Pada ngiyat menta nasunidan. Syanongpo ngihabiat lembam musling kelaban koi prabu kilometer. Dia ladang iyo di surok. Nasuni dan ngihabannya ibadah setang 1 kilometer. Kalau long march teng bangin boy ke district headquarter. Dede halor kani bi ba ngi so don kame banyo di surok. Dia baladang ngi iyo sisa di surok kan long sisa ke jing ku ka bakrau yi ba nong sunong ban connect. Kumba ong mane ya kamau di konsumsi. Bat kanong po konsumsi ban connect sya ke district headquarter. Dia kecing kerku kan long yang ipai bak nong song ni beroi. Dia kena kepor nak kalian jongaru singedin. Kuah hiban benraban ai kublei sepustun. Imla ban len ni kecing sya. Imla ban len bak ni kesurkar kumbalong mentah ngiu iba. Kecing treirat pak ngampat jui kecing sena surup masna kena kedam. Laga dia konsumsi jongar lagi di gue konsumsi ru. Jadi so ban ai kublei kerpangi ibat habang idon bat iwi do meneng yu i kejing long concern kejong i ban ngim atitin ba na kejing trish dong kejong i ngilapan penurlong yang nusulong na kam ta kejing mutai jong kipai ba jong konsumsi kejong i
tangkat tahi na kaliang kasong. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.